Eneler kursağında balasın 9 ay götüröt. Kançalık kıyınçılık. Erkekler bunu düşünmeydi. Erkekler kursağına 4 kilogram taşlı baylap жүрse, gündüzün çeçpeysin, uktaganda çeçpeysin. Hiç kim 9 ay kursağında taş baylap жүрчү kançalık kıyın. Eneler 9 ay uşul balаны götürüp жүрөт. Бул birinci kıyınçılık. Ekinci kıyınçılık töröt kıyınçılığı. Bul ayallar üçün ekinci ölüm dep koyot. Kança tamırlar üzülöt. Ayal törөгөндөн кийин ушунчалык кыйналгандан экинчи такыр төрөйүн дейт. Бул төрөт кыйынчылык өтө кыйын. Үчүнчүсү аны багып эмизген кыйынчылык. Төрөгөндөн кийин баладын узун уйкулары жок. Бала 2 saat сайын ыйлайт. Ошону барып эмизет, карайт. Канча чечеп сип койсо ошонун баардыгын тазалайт. Канча мерим